Akuru banjuri ncheke nibete Ministry okaria bwandene ntuku ithatu kwambiriria mutaratara okaria ntere Chemero nara kuonekaga kuri na wagia na mono wamba bwandithia bugita kethira bubotekarika ndene ya ntuku yuchijite bakathithia maandamano ja makatha kaunti yonze. Minister okaria bwandene Professor Kithure Kindiki na ugite operation ikathithia ntere iri kuonekaga wamba bubukingia akuru babu ugite batikira batega wamba bubugita na mbere na akari kuragwa mukirwa mithika na antitoije. Akuru banjuri ncheke Meru iba makirite wamba bwandithia na mburano ire ikumania na wamba bo buraba kuibo chokerete ntuko chiarua amba baruya wanabo ntuko chionde bakari yaka batukobetherie ng'ombe ijobe yaira ntuko nindo ntuko bakoro antu no nkuria atire bwana CS tukuthiria mweri na ntuko utwirite operation ikathithwa no nkuria ke kathithwa antu bathira Amero baekwera baukwa bakoriara itaronza ni kwobyantu itaronza ni ng'ambe ito twekwelenga twekwira nuntu rwanjuri nchekere kinya twe tukwira ari tukuria petera tukua ita twirire ng'ambe bwithia mengere gwe to twirire ng'ambe otoirire ng'ambe president otoirire ng'ambe nonto antu bala batene kanira ng'ambe kira batwe ke utoriaria mwamba akaiya ng'ambe akathia to ne thirikari wakafuata nyayo ikafika kwa machifu ya Turkana ya Samburu, alafu baadaye wakati wamefika kwao na wanajua ng'ombe imepatikana ndio wanaomba ruhusa. Kinya kethira waziri wa okaria bondene Professor Kithure Kindiki na atumiririe operation Ndwanda Chemero kumania na mucemanio yawe na atungeria ba county Muturi. Operation yu ni alwamiru na aratungeria bau barombere kanya ka uchokia ndethia ya kwingiri 3 cia Meru untu akuru baba njuri bauite imanto ya tumbika anene bau baeko bakoya bakarandha we bakwira toeto kauria ng'ambe ne Samburu na Turkana kako mumero rare okenda ibwa bobo kuwa Tarongo ba kurongwera kithai barenda abo ya bateta yumbe ba Meru baita bakarandha abo bakawo bakanira ng'ambe kinya kithai tukugwa kwiba kuromba rutha bati tuya kuruba njuri ya tiania na yembe na imenti twinde tuwitikaniria rutha ruru tibui kuonekana into bieto ibichoke tuguria muno tubieterete baitwiri kanya ba to agenda ng'ombe cienduithira twero ng'ombe twachia ng'ombe tutata twathiela ng'ombe twachia lametu kuna tugura atire Kindiki batu arira twagaune akithaka ba ibo batoro tugaina teru ari ng'ombe cia ita miaka yonde ugo bata ba tukaya na ng'ombe kaura tugwenge batorete toya wa aicioro na twarere toya tonunu bakuye ng'ombe batoria aitwe thirikari ina intelligence ikumenya nimbi kuendelea Samburu no ntobongwa barua atire iba kwaria bakaua bongwa iba chuite ng'ombe ikaura ni cia thamiru iraita midwe na ngaina ngarondonyiro anga kuntirika na magietwa ende kethe iba kuwa buu tweterete beyo turetera ng'ombe yumete ko isiaitire na naikwendwa imoni yetete kuthenjwa kathenjwa KMC operation ni endelee amba bau ne amba tuo ya barabange utamwamba wa iya chokia mwamba kawatawa akaretwa dainto de bibika wato bia chokua nende batwe bito kwero to achokerwa re kato chokerwa mwamba na nika iya chokia uateka iya itakorea antabara batuna ng'ombe anababa ta choka skuru ibaya riyo chokia ana skuru batu Amero twera watu re arimi ye tore arimi eduko ya Amero arethi batengwenge Nkurukiba wete njame maitha na amba bai kuia kithaka kia Meru kirabaitite na mbere kuiwatira amba baba ekuote ng'ambe bakwenda barendo chuna ng'anto ng'ambe anto baitie ruru patoke boya ithaka bia bio bathime Amero ibakwelewa na ata bakwenda nonto bautinde kanto muno bautinde kana bayaka ankana thaba kuwa bakwenderwa ende kende keto chuna ng'ambe na ithaka bia itare no munene toka twaita Samburu kana ina twaita tura atumboterera nende no kaomba tura ithaka bia bia itare ng'ambe itokurewa na tuyau ithaka bia no aturia waita githaka ke uchumare yonke mamikuo nikuo banjete mandemu nikuo banjete ithima nikuo barimete miunda ende batu itwengerwe ende tuya tukwingwa githaka kitete kita na eni riwe romba ria ukire atungeria ba Meru Lentore watia Kindiki woro anyambene koetero karande nake president na twekuya
Utashindana na kendeke wenka na roeto no ria. Utelekana na kendeke na okelekana tu kendo ala bulazinda ndio amwira ntu bakorera. Kokara jaja mpempe jonkana janga umrume. Angambe jathira ina to kona ngau na ithaka to chuno itu. Lintore na mwatia no ntono wa agriculture na ngombe no cia agriculture. Na kathuri ari seneta ni watanirie tutibachwa kinyantu bakoro tutibachwa sauti kuma kiri county tutikumyanga baneto ne ate akarire botonge unete rekodi wo madamu wo unete rekodi akoriaria o atochuna antubara watoera ba conservancy bara itara bate kurtana manyani na bono aitera abo to tioderi ende wana no mana ko to kweribo ya no tuba bororo ne ko to chokeribo ko no tuba otangura itukuibo ya no tuba weboro ne ko tubwethirie oyo kikinyanzi karibo bari ba conservancy no atobwethirie manto me muno na muntu emo ege ngosi babwithakia uchokeria antu kaloya ko uturinga ko kagega ko na kethira operation itichokwa na ndithie tiao cionekana kaitene kantuko ithatu kinya tue turenjori tukandamana obisine raisi turenda kubwithia maandamano kuma mutu ati mwanga mutindwa no ntuonete thina itonwa ku tukuthirirwa antu tukuthirirwa ng'ombe. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.